Here are some Bisaya phrases to show that you care for someone. First one, kumusta na mo diha? Kumusta na mo diha means, how are you there? Kumusta na mo diha? How are you there? The second one, okay ra ang tanan? It means, is everything okay? Okay ra ang tanan? Is everything okay? And lastly, we have naa ka or naamoy kinahanglan. Naa ka or naamoy kinahanglan. It means, do you need anything? Put this together in a conversation. Hello ma, kumusta na mo diha? Okay lang ang tanan? Okay lang mi diri nak. Busy gamay si mong papa, nagsipangguna. Magpa-check up na mi sunod bulan para sa mong blood sugar na mo. Naamoy kinahanglan? Okay lang man tanan nak. Okay rami ni papa ni. Wala na ako, magulat namin sa pension si mong papa. Ako na bahala anak ma. Padala lang ko gamit ang tap-tap send. Ayun na nak, basig gipit na pud kay kadiara. Okay ra maoy. Dali ra man maabot gamit ang tap-tap send. Kini siya nga app, daghan na kay nagagamit ani. Ay mao ba? Hulat-hulat lang, pila ka minuto lang maabot na diara. Sige ma, amping mo pirmi. Sige nak, salamat. Amping pud pirmi. Love you. An OFW or a partner based in the US, UK, Europe, Canada, Australia, or UAE, TapTap Send is the simplest way to send money to your loved ones in the Philippines. It offers zero transfer fees to mobile banks and e-wallets. It has now millions of downloads and active users. Enjoy an extra $20 with your first padala using my promo code TAPJoanne. Again, this is Teacher Joanne. Hangtod sa sunod. Salamat!